Всем привет! Мен азыр бир сан болгон сэндвич жеп көрөм. Сонун кийин кафеде отургандай элем. Давай ачып көрөбүз. Ачылды. Санса дегон аяк. Бирок алды сон. Sırrı var. Dostlar, ben tamak çalışıp getkilem. Çok az önce tamak yiyeyim. Şöyle bir yere tamak yiyeyim. Gördüğünüz gibi ben magazinde oturam. Magazinde bar var bizde. What? Kaç bar var? Gördünüz mü? Ben de su içeyim de. Mektep'e gidiyor içeyim. Şu sanki. Мамам кызыл тырмак жасаткан, кып-кызыл. Ошон үчүн ушул жак кып-кызыл болуп кетти.